tahun itu lagi. Jadi ngulu angkut hari kok sebenarnya menebai pinangi supaya pamit terserah. Dia sudah mabuk kamu na. Ido pato rasa botomu. Iya. Serah apa tadi? Iya. Ido sih belum nagi. Mau kita bayhamin nok kami marubutangan nok kadulu ni boy. Hamin pakai deh. Kalian kok diperbunuh stadion kerja nami ido. Asa. Ni mengenai tio riong di kita pagi. Ang parking ng muna, marhite yon na nubos ko halit itong pasupas. Mawala siya ng pasupas dahil pasroham mo. Sigadyang murni na mo. Boy, di sepatu pon. Di mo natin mati mo. Kung atong nabok ko ang muna iti sa lingkuna, mo na itong pinungayin, mo na nungayin na susuwi. Ada na sida, na mo kanya ni juzo na sida. Aray ko Panginoon na kining. Asa makuha na sida. Hindi na po na sila, alala na sila na sulok. Hindi otomatis. Martapugulong ako sa karando. Hindi na po yung tekano. Tanido? Jadi, alam nga sa moni, noong tulus niyo hamuna, parmuna, si pasato muna, tulujuda may doktam. Dia sa ganun sa amin na nagjawi, sa gabi sulit na kaulahon, papasato na lima, nakita pa maray nung nga tutulang nani. Watu lang, hima na na si Tulu Jutay. Gabi matutu jala horas nunga takas pinayhut-ihut pagkatayonon. Iba sa diri be terharu iba memang. Ala dus ni rohani sudo memang na tahatai di partikenon. Alai son namollo terjalo roha di zaman saunarion ala ni akka hamolon harga ni akka ekonomi nuaing. Do dia kataran sepope gudang gue membutuhkan biaya di yakaulau nujuk alai nungadus rohani suhut hata ni natutu nama dok gudang gue laut dus ni roha do si ben nasaut bolung dus roha aha peta ula se nasaut do alai sona terharu da mangido itokon usik pon na palai pon na gudang goro ebeng mate ito nikku bawe no nito inna tuau au sediri gabe sona terharu. So namanya dunia nanti hatinan beginian hatan itu kon babeno nito inna ba anggi emak di pas-pas tua emak tanganmu itu akan ni ulen tanganmu sesak makanan ta sakab itu julan naro las marwata tagabihum ma unang gabi no di pesta hi tagabi dang boy mekkel warra mana mar pesta tuan nami ko mekkel manya su para anak do su perburu unang alani otik ni sinamoton gabi si uduk kita budi. Audu na huana na upikirin na diulaw na guarra ma pesta. Bolo pesta guarra ikorra marlas ni roha. Asa roha ka pasu-pasu tu atta dus ni roha ma tay hutto namang. Lima pada siya kami hula-hula pahan. Gabi masalah oras. Wala be, tulang lang itu orang. Wala lima kita ngato kita ini nak kami pakate ini. Ikut dulu hala rezeki nang buruk rezeki lakukan bilang nak pula semua bilang seutul pasti ada ni tulang alai dia mung setan reza perhata ni bajar na orang mana ayo rasa nanti pula sidok guarang goyak kelosong nungarong at diok bonang pehitin jar jadi takas hata ini ya dihidang ada tung ngadong rak hera keselakatan nyan mulu senilainya hai mulu cuma senario nanti setari tulang dah Gari. Oke, sok kali di sudah nak. setari nyan merasa prihatin juga begini lah yang bisa dikunungnya lesong masongan nani dok ni raja pak pahan nak kaningan kolas marosi roha do iba mulu mabek pesta guaratin mar pesta korak nek dulu asa tu akan nering gani maka pasu-pasu tak karena mengihut wahama lasrota benota tu giling tai angge merhitei dapat pasu-pasu akan neringa boy jagar tuhaduan banon ni manulang tu bajar akan neringa ni jadi yang gosong kai madok ba ori patanyo do naraku akan nang bisni rohai song ni arong bonak pa itu jarum batak kasma di pasar nasi dia gimana naraku ang gosong sakani tulang situat
ate mati kamu kasutu marungaku. Jala si ulah-ulah kenaking papahar buka kakas nak kaming nasida pabuahon do siyama kulang si orang. Pasti ay sina perjulo pe dungarong benuaing hor dinding terus ni roha. Jadi boleh kami sa donga sa huta, boleh donga pajupak makan itu. Subuh parang atau super goro ang masukan sa donga sa sekolah pinau di luar sekolah pinau. Alay. Bayi masih pasat tamu sinamot. Anak si pasat tamu ni mga kurang tangangi. Dihami. Sa donga sa huta, ay na banay dok sa merlewed na taraja donga sa huta ay na kakao. Di 600 sinamot kita. Masaro dihami amang di luar di sinamoti jaberreja gudang na 200. So ni ma sa donga sa huta. Raja nami harga hidup dihami donga sa huta. Ulung ngasong dia di buka tau. Didok kepada baik kapas pasu. Alai di mata kita itu pas atau nami dari Muhammad ini itu rasul. Oh, mata di Doni. Alai. Oh, jadi mau jatuh mari kamu masuk markon bilang. Sanggar yang kata si somono itu mah sinamut nasional lande biasa tapi tiut ay so na mata sinamut sonari ima tereje do kasabutan reje di akau belum sebut sabutula ikuti mata di sodo pasatu munai ido siap kami do kasabutan ido akan kata ido nak ikut pon asing dulu asing ada nate asing huta asing ada nak molong diri rupani so rupani ba Bahat tapi sinang terus 200.000 na tinapa nito sa huta. Ay ito. Ay alay do rin sinang metong daba na metong kanilo no ay. Oh lolo. Gabi tulis juga 200 mah. Oh lolo. No lima. Kanilo. Alay pasado nami ano patijulo ni sinamo. Kanilo. Gabi tulis juga 200 mah tokan. Oh lolo. Kanilo no ay. Bisa dino pasat tabi na si sana itu tipo nanya lama mau pasat tabi kan. Gaya bisa lawar saru pada. Yang di dokter dapat. Kuna gabi. Sarung betul turun di halaman ko. Enggak. Ngomong mana bersenam. Ala ulaw no sonari. Ang gusto itu STM. Enggak, bang tes. Di songo ni. Alay. STM. Ito naman muhay. Pas itu masalah tak. STM. Maksudnya tidak seorang. Ala-ala bentuk silang. Pada dulu silang OTI, pas dulu sih memang 2,5 juta, memang 2 juta. Halo. Ala itu dan nama 100 sih pas di Arion. Aku kisah deh kamu, naik kan? Iya. Air toh. Jadi pas lo komune, aku pada dulu simak si Namoti. Saya dia menunggu sama kamu, kalau katamu meninggal, udah tebeh kamu mau sekolah sabutai, atau si Namot beli, kurang nanon, di kubuni alamamu, Asa tadi ya satu tadi ya sampai atau ada tuh di bulan. Dauli, ya gabi. Kamu lo ini tadi. Pasar. Song nol di setel. Asa bega. Ngan lo bega nduk. Lihat ini raja perhata. Takas juga nomong dari pangi 2 menit. Dina law hatta lahi. Dulu dohon muna ru ni bega sarramu sumudi. Angko soal belgana kutu sinamo alhad no jadi artinya nakan tolok kamu di dinero na kena berkaitan yang itu takas memang sebagai pakat. Ayo pernah urok penakani setel dia mula. Pernah urok kosongin nakani asa sangat betul nasi. Iya sudah belgai masih Dipanggil ini tunggain nasi. Lihat tong kosong di pakat yang nasa bumi. Jadi berdua musen, ngobrol nung mata di ulau ini pas sida, oh lepol, ramai. Jadi tuh suhu tuh betul kita rumah dalam pingganan di tubuhnya lamanya deh kan ini. Pasti ada batu pernah. Jadi pedulun sinama sonari raja nami, tong dah tahu pun sakuan 2.200 mah, 200 mah dapat ni Beraja. Jadi 2,5 mah. Jadi di halaman nomor 1 nami mah tong kita tahu kan ini 2 juta.
Pokok kau diri itu usaha tu nabi asal giat akan kahata saya di pura mula me tu kita mundial pasal mula ya la pe dia muna Dari siapa nak? menang kata di sinamot ni urutay sa mumodinggan gala kata kasih dia munak kining 2.200.000 ma batu dulu ni sinamot 200 nayan non di pulau Nagokiman non jalota jadi sondong aja beraja 700 na ni tahun ni dua sahuta jadi oke tak pasak mah tuh musa du naon uli hok kamu nama jangan tamek kamu gawe hok kamu mah salu Ini betul deh, tapi ada sana. Jala di son, dong di pasar tamu song pinggan nahot, lampu hok nama tutu, pertuturan muna ima pihak berburu, dohok pihak di parana. Nang song ini dohok puras pir, ansong hati situ tuan wadok kopir mena koki bal-bal maka calongan. Birma to di muna pihak di parana song ini pihak berburu luju-luju nang agak pangomoan. Nang song ini di son. Imaringgi situ suara na tinopa pamarek tata pasonak koreja suang-songoni nang sori badan. Sarohono meson hata situ tua. Bakot namar hal kemadia gata di robian. Ras mahami nama jalo tu gadda nama dia musikat na yang mangalea. Ingot mahita sa luhuk na rapat marningot. Ima di ulaw ni di tanggal 10 Agustus rapat mara toko mahita tuluh hari. Ingot. Ingot. Horas.